Restaurado Señor Jesucristo piniwanchik munasqa kuyamasi. Kay Semana Santa pi kasanchik chayraygu watejmanta yuyarichigi kan ama faltanaygipej. Machus televisión, radio, kay redes sociales pi uyaria tigi Pastor Joel Floresta. Aska yachachiwasun Dios paqelqasqanmanta. Hinataq kunandia devoción matutinanchik aska yachayta pamuanchik. Chaypaqta invitaygi kicharinaygita kay libro de Romanos capítulo 16 versículo 20 niwanchik kay hinata. Pisimantawan sonqotiyakuyta goh Diosqa Satanasta chakiygichik urapi altarenqa Señor ninchik Jesucristo qasilla k'acha yanapayninpi qankunawan kachun. Munasqa kuyamasi, imataq p'altayri? Ashka kallpayu hap'i chantapis altanchik kallpanchikwan. P'altaspataq noqanchik planuta saqinchik tukuy imata. Kay kikinta ruwanqa Satanasta Jesucristo. Noqanchik sapadiya creena tiyan paypi. Imaynata payqa kawsayninta qorqa noqanchik rayku. Chayrayku Satanás sapadiya phiñakusan allinta ruwasqanchikmanta, Diospaq qillqasqanta ñawirisqanchikmanta. Hinataq payqa huchachakunata munan. Chaypaqtaq noqanchik atipanachik tiyan, pero mana sapanchik atipay atisunchu. Diosninchik tatamanta mañakuna tiyan. Imaynata niwanchik kunandia. Chakisnigichik urapi kanqa Satanás, porque Señor Jesucristo paytap altanqa nispa. Chaywanqa kay pachapi manaña nanay waqay kanqachu munasqa kuyamasi. Chayta munaykichu? Ari ichari noqapis. Kay kachun mañakuyninchik kunandiyapaq. Kayakama.